Uvod, ton razotkrivanja i kritike. Zdravo svima! Mislimo da recikliramo, ali da li zaista razumemo šta se dešava sa našim otpadom? Često nas uveravaju da je reciklaža rješenje za plastičnu krizu, ali to je samo pola istine. Danas razotkrivamo top 5 najvećih ekoloških laži i mitova o reciklaži koji nas navode na pogrešne poteze. Ako želite da prestanete da se zavaravate, ostanite sa nama. Na broju 5, simbol reciklaže znači da se proizvod reciklira. Ovo je čista marketinška obmana. Čuveni trokut sa strma na plastici s brojevima od 1 do 7 je zapravo samo identifikacioni kod za vrstu plastike, a ne garancija da vaš lokalni centar za reciklažu taj materijal zaista prima i obrađuje. Većina centara obrađuje samo tipove 1, PET boce i 2 deterđenti. Plastika tipa 3, 4, 5, 6 i pogotovo 7 razni drugi materijali često završavaju direktno na deponiji jer ih je ekonomski neisplativo reciklirati. Na broju 4. Plastika je kao staklo, može se reciklirati zauvek. Ovo je opasna zabluda. Staklo i aluminijum zaista mogu da se recikliraju neograničeno, bez gubitka kvaliteta. Međutim, plastika se degradira svaki put kada se reciklira. Jedna plastična boca obično se reciklira samo jednom, eventualno 2 puta, u proizvod niske vrednosti kao što je tepih ili daska, pre nego što se konačno baci. Zato je termin reciklaža, cycling, često zamenjen boljim terminom padciklaža, downcycling. To nas vodi do zaključka. Smanjenje potrošnje je uvek važnije od reciklaže. Na broju 3. Moj posao se završava kada otpad bacim u pravu kantu. Mnogi ljudi misle da je sortiranje jedino važno, ali zaboravljaju na kontaminaciju. Ako u reciklažnu kantu bacite ambalažu koja je puna ostataka hrane, ulja ili organskih materija, rizikujete da kontaminirate čitav kontejner. Kontaminirani materijal često ne može da se obradi i cela tura završava na deponiji. Vaše recikliranje mora biti čisto, prazno i suvo. Na broju 2. Plastične slamčice su najveća ekološka pretnja. Mediji su stvorili histeriju oko slamčica, što je dovelo do masovnog prelaska na papirne alternative. Prevara. Slamčice čine manje od 0,03% plastike koja završava u okeanu. Mnogo veći problem su ribarske mreže, industrijski otpad i plastika za jednokratnu upotrebu poput folija i čaša za kafu koje se ne mogu reciklirati. Fokusiranje na slamčice je klasičan primjer zelenog pranja, koje skreće pažnju sa mnogo ozbiljnijih korporativnih zagađivača. Na broju 1. Najveća sistemska laž. Reciklaža je glavno rješenje za klimatsku krizu. Reciklaža je ključna, ali industrija plastike godinama promovisala ovu ideju kako bi prebacila odgovornost na potrošača, umjesto na proizvođača. Recikla i dalje zahteva energiju, transport i rad. Pravo rješenje za krizu je smanjenje i ponovna upotreba reuse, a tek onda reciklaža. Promovisanjem reciklaže kao ultimativnog cilja, proizvođači nastavljaju da pumpaju ogromne količine nove plastike bez ikakve odgovornosti. Zaključak, nije sva nada izgubljena, ali da bismo se efikasno borili za planetu, moramo znati istinu. Moramo biti kritični prema onome što nam se servira. Zapamtite hijerarhiju, smanji, ponovo koristi, recikliraj. Koji vas je mit najviše iznenadio? Pišite nam dole u komentarima. Ne zaboravite da lajkujete i da se pretplatite za još ekoloških istina.